Halo teman-teman, wow ada ondel-ondel balon meletus nih teman-teman. Wow ada balon warna merah. Tueng, tueng, wah mantul-mantul. Yuk kita pecahin teman-teman balon warna merahnya. Kira-kira hadiahnya apa ya teman-teman? Wow, yuk kita pecahkan. Meletus balon merah. Satu, dua, tiga. Wow, kita dapat hadiah coklat gambar kucing nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Wow, kita dapat beruang putih juga teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wow, kita dapat abang ondel-ondel pakai baju warna oranye nih teman-teman. Wow, yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita cari ke sebelah sini ya. Wow, ada lagi nih ondel-ondel balon meletus. Ada balon warna kuning. Tuweweng, tuweweng. Wow, yuk kita pecahkan nih teman-teman. Meletus balon kuning. Wow, ada bola sepak berhadiah warna biru. Ayo kita buka. Wow, kita dapat permen viral nih teman-teman. Wow, ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, ada macan oranye nih. Wow, mantul-mantul. Wih, kita dapat abang ondel-ondel pakai baju warna oranye lagi nih teman-teman. Wow, yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari ke sebelah sini. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih. Wow, ini ada balon warna biru. Tuweweng, tuweweng. Wow, yuk kita pecahkan teman-teman. Meletus balon biru. Wow, ada telur berhadiah warna biru. Mari kita buka. Wow, kita dapat unta nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Wah, ada si raja hutan nih teman-teman. Wow, kita dapat singa. Wow, kita dapat empok ondel-ondel muka putih pakai baju warna pink. Wow, mantul. Kita lanjut cari ke sebelah sini. Wow, ada lagi nih ondel-ondel balon meletus. Ada balon warna hijau nih, tuweweng. Tuweweng. Wow, kita diledekin meletus balon hijau. Wow, ada permennya teman-teman. Wow, ada permen rasa stroberi. Yuk kita kumpulkan. Wow, ada macan tutul. Wow, mantul-mantul. Yuk kita kumpulkan. Kita dapat ondel-ondel bapak polisi muka merah nih teman-teman. Yuk kita kumpulkan. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Masih ada nggak ya? Wow, masih ada nih. Wow, ada ondel-ondel balon meletus nih. Wow, ada balon warna pink. Tuweweng, tuweweng. Wow, mantul-mantul. Yuk kita pecahkan. Meletus balon pink. Wow, ada bola sepak berhadiah lagi nih warna biru. Wow, hadiahnya ada balon emoji warna-warni teman-teman. Wow, ada warna hijau, warna merah, dan warna ungu. Wow, yuk kita kumpulkan teman-teman. Wow, ini ada gajah. Badannya besar dan belalainya panjang. Wow, ada abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna pink nih. Wow, mantul-mantul. Yuk kita kumpulkan. Kita cari mainan lagi yuk. Wah, ada capit buaya sama capit singa tuh. Wow, capit buaya makan ikan nih teman-teman. Wow, kita dapat ikan nih. Yuk kita mainkan capit buayanya. Giginya kita tekan nih teman-teman. Giginya banyak sekali. Wah, aku digigit sama capit buaya nih. Wah, ada capit singa juga nih. Makan ikan nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wow, capit singanya kita mainkan juga yuk teman-teman. Jangan sampai, wah aku digigit duluan nih. Wow, mantul-mantul.
Ayo kita cari ke sebelah sini. Wow, ada mobil teman-teman sama helikopter tuh. Wow, kita dapat helikopter warna hijau nih. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, ada mobil Pertamina juga nih teman-teman. Wow. Ayo kita kumpulkan. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Masih ada nggak ya mainannya? Wah, masih ada tuh teman-teman. Ada mobil tangki pemadam kebakaran nih. Wow, ninu. Wow, mantul. Wah, masih ada di sini. Wow, ada bola sepak warna oranye. Wow, ada bola sepak juga tuh warna putih teman-teman. Wow, mantul. Yuk kita lanjut cari ke sebelah sini. Wah, ada bola basket di sini teman-teman. Wow, ayo kita putar bola basketnya. Wow, kita dapat bola basket warna oranye nih teman-teman. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari ke sebelah sini ya. Tuh. Wah, ada bola semangka di sini teman-teman. Wow, mari kita putar. Wow, mantul. Coba kita lempar ke sebelah sini teman-teman. Waduh. Wow, kita pantulkan bola semangkanya. Wow, mantul. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk. Wah, sepertinya sudah habis nih teman-teman. Wow, teman-teman, udah ada keranjang aku nih. Tadi kita dapat bola semangka warna hijau. Ada bola basket warna oranye teman-teman. Wow. Terus kita dapat bola sepak warna oranye juga. Terus kita dapat bola sepak warna putih. Wow, ada si raja hutan, singa. Terus kita dapat macan oranye. Wow, ada beruang putih nih teman-teman. Wow, ada gajah, badannya besar dan belalainya panjang nih. Wow, terus kita dapat macan tutul. Wow, ada telur berhadiah warna biru. Wow, mantul. Ada bola sepak berhadiah warna biru. Wow, ada bola sepak lagi loh berhadiah warna biru. Wow, kita dapat coklat gambar kucing. Wow, kita dapat permen rasa stroberi. Wow, mantul. Ada ikan juga nih teman-teman. Ada 1, 2. Wow, kita dapat mobil tangki pemadam kebakaran. Wow, terus ada mobil Pertamina juga nih. Wow, terus kita dapat helikopter warna hijau. Wow, ada capit singa. Wow, mantul. Ih, ada capit buaya juga teman-teman. Wow, kita dapat abang ondel-ondel pakai baju warna oranye. Ada 2 abang ondel-ondel muka merah. Wow, ada empok ondel-ondel muka putih pakai baju warna pink teman-teman. Wow, ada ondel-ondel bapak polisi juga muka merah. Wow, ada satu lagi nih abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna pink. Wow, teman-teman, sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sehat selalu, dadah.